Recuerda na huayca padinhas pinheiro tchenape, panza de piato domingo cada na kunya huayca. Wapita tsena kawa maka hwani Deus yako. Kwa karimu alilikaiki kwa riada recuapke. Nukchenape wa hanipa Deus shumachada lilikadaka kwa wapita tsena kawa kahia kawa likadaka kwa tocar ikapa. Nete panza wakinha wa maka minya likahwani Deus foi makadana kuriako. Panza de piatá, o meita a Bíblia em São Mateus, capítulo 14, versículo 26. Rikaiti kadzon gente na kapagada na kuni. Rinho ka hauni yekwete. Gente na vietaka kawa, gente na kaitika. Hinya piat mira na kaiti. Gente he mataka hanipa na hiu kapuawa. Nukjanape riadapia he kwapi he na zenari. Rikadzikataka rin Jesus. Lipum tepi alihi hekwapi nakapagada naku manupe lidzekatakana hamadzekatakana peje. Hemakadzami hani papeje likadzekatakana likaitikana linakurin limachaka. Nakapagadzami komika limanupetakana pete hetena kopetsaka hente liakana hana manupeda linewiki. Nukchenape gente naha newiki gente na likadzakataka litsaka nakadaka nakale olinaku hapenda linane Deus gente darikane ima nakapakana lidzakataka madzakataka napeje gente kadzukadzamini namaka nakadaka ni talikana tekajonia ha Israel likuwa na zakalejiku namaka neta kana talikana wani nukchenape gente kadzukadana na Jesus e kaiti na rio na harikadzakatakare ngameka na piente linyuka talikanat nya hekwapizuko taite na harikadzakatakare nyamena kita nema kresu nyamena nema galina kurin harikadzakatanda imari na wapienta ke na harikadzakatakare lina kuria da hekwapike nukjana pe kadzukadana kona na harikadzakatakare netak nakare ulina kurin hekwapi nyamena na kita nema ka lina kurin lipirikawa rin Jesus Cristo rin rinyo likaiti na rio hete ma paita pena na nakete namaka na pedra paga na padawa namaka na meitaga kawa nukjana pe kadzukadana kuni rikadzakataka rin Jesus Cristo rin na wapin taki rin na kahani pariuza rin Jesus nukjana pe we makadana kuhekwapes guhane wikinai pauli pe kadzuha nakadu zunaka rikadzakataka Jesus Cristo kwa makadana kulina kurin kwa mekaruzum hekawa wakita karin nipo wakapakadana kuna machape de Deus zakatani po wari gente paul penya me kwada wariuna wa mana wakapagana hapada wena ka wa mena ka wakapakana apadawa inyukape waika reme pejitsa nukchana kadzukadana kuha paul pe nyame wakita wakapagarin Jesus Cristo nyame wakita wane machari na kurin wa minali nyame wakita hema garin heliako kadzukada na kunukchena peri nakari nakari kadzakata Jesus Cristo hente linyo kanai karin iwakete linakurin kwamika linyo karin hanipada likaware jinai kare de pinyana shakada na kurin uni na makada na kuna pemari hente linyo kanai kare mas kada na gurin na wapinta ke nukchena pe hwatsa ka hwane ki panza we makada no ke kopri poli pelinho wai ka rin I wakete liwali ka pa hwe pa ka rin hwane de Deus poli pe likada linho wai ka rin ha rapita kada na ko poli pe likada linho wai ka rin ha wa ka kada na kusani nukchena pe ima kwada likapa kana kaika lima ka wakares gurin liako kanakai ka wakadaka wakare time lina kurin foi manda na kurikadzakataka rin kwani Deus lina kiterin riako nukjana pikadzakada na kunyani hete kadawa ka kanai ka riga hekwapi hete linyo ka rin hani padari kaware hiwa kanai kit nanaku na shagada na kuniziko nukjana pikadzakada na kurin na wapi takeno kai tika pizuni yaka liuza ni Jesus Cristo yaka rinyamets na piente kalina kurin na harikadzakataka re hete kadzukada na kutsani na huitaka kada na kuwa hanipakada na ku na huitaka kawai manawa pinta na unyaka jua hete nakapaka Jesus Cristo inyuka naikare uni nakite uni yekwete rima helinho hete ha kadawa kada na kurinhi
Rinyukada com Jesus Cristo, na capa que yaketa ni heta na wapinheta da mitha, hina piata kan heta na kaite, hina piata mi kani na kaite nem mata ka mari kaite ni Deus já. Hente na huitaka ka henta mezako kana. Nukchenape rinyukada na kunai ka rin Jesus Cristo, ha rikadziketakari. Yaka rikada na kurin na wapinheta kiriuza. Hente na huitaka kawa nukchenape huatsa kawa na yuki na ikadzuha we makada no ke kwa pejiko rinyu kada na kuina waika re paul pehihi kwa kada ka yakari kada na kwa opinta kiriu zalin Jesus Cristo hani papena kawa huitaka kawa nukchenape we marneni panza he kwa pejiko wakapaka kwame kawa zalin hipoati rin wakapari na kaite COVID-19 ka hente wakapa kwame ka ria karipeza rio pena watsa hipoati senaka nukchenape manu pedalina newiki na hitaga kwa hanipa imakwada yamekapua na riurihi Jesus Cristo na karejko yamekapua na riurihi na diute yanhe kaiti taita kawti wapakana taita kawti zometakana nukchenape kadzukada na kunah manu pedali newiki na hitaga kaw nei mataka kadzu na kadzupia na Jesus Cristo kadzakatakare na hitaga kadana ko henta na kaiti ka hinapiati nyuka waikare na kaiti hente Jesus Cristo lianhi na kare wakare tsakapanza nukchenape waminali Jesus Cristo yanhe matiali na kurin wakare hente likaiti kinario mahitaka tsawali kaiti noa katsani likaiti lihe Jesus Cristo some kadana kuteni ha likadzikatali na kapa hape dari Jesus Cristo kane nukchenape hane wikine wakada mika wakare wa matiali na kurin waminali Jesus Cristo wa makadana wakadaka pimerihi wa neki linakurihi wani Deus kwe makadana mtana versículo matia pejeli kaitini pe walio aka tsausunia hawaine linyakadana kwaika rihi ka hainada rihi rapitakete nukjenape matia pami tawha ne yukine ha mazeka nyaga tsam tawadzene taka ha rapitakati inyukape waika nukjenape metsa wane wikinai kazinu gaite kapsno wa hiu kana hina piatemi piano kichenda piano kichido yeme non he kwa pa hina piatemi kana hi tali pia makadana ko ori akapani rihi pipe kan napanya kapiuza na piche nape ori akapani rihi kai ka piane o so pizza pa so ha pinyo ri pizza rihi pinye ri roma ka rumaga pia maka kana una kan na hizami kati nukchenape ha pedali ha ne wikinai nanukada na kuwaika na hinya piatemi nanakita na kuwakada wahitaka kahanipa wa hente mezako kwetsoha metsalia da hegwa pikin no kichinda no kichido Jesus Cristo yuma kaite pisho atsa pia atanya pine likaite no atsa hihe atsa no pine mahitaka tsawali kaite no kichena pikazukete lia da de piatoe wa mohema Jesus Cristo yako likaite kwalio akatsania hawaine lima kawaine kazudari sali wapaka wa hente likadaga watsawali rin katima kali wataita ruha meta pima na hanyu kape waikari kanaka iwakadaka Jesus Cristo yema waine katudaritsa kanaka iwakadaka liwapa wa kazukata Jesus Cristo kaite wali medzago kada nagu pianhego piango chenda pori penyuna kada nagu limpikare liuma likaite kapisuria da de piatoke atsa noha pinai no atsa lihe atsa neima hamahitaga so he koapi kom Jesus Cristo yuma ikaite pisukazu piano chenda kapha what's up ukita pima ka Jesus Cristo ikaite kapisuria kolitekazu o piema watsa he koapi te pihitaga ko no kichinda Jesus Cristo yuma ikaite pisumohitaga so pima li pizena li rizena watsa piuza hente likada watsa piameta ka li piumanda piameta Deus e abençoe hani patsi no chena pria da de piato quem watata Deus ine panza Deus watata pinya he koapi dan kuina waika padine jna pizna no chena pe himaka penunya ri Deus yako himaka pe watsa nya pato tahan pia abençoe wakazu daritsa pikada wama wakada wakare opinya pia hani Deus pikada wan he akata pia waine nanukada na kuwaika na hirapitaketi pime na hipoati pime na hinya piati nyuka puwaika riwa hiuni pewe magada no ke kwa pejugo
picada meta kana pina e pia vanis Deus picinda tawa meza kada naguha pia ori zaku tu atai taga juha mete na haipoati pima na hamachi darinho kapuai kari pima ri responda yamsa pia bensori na no jana pine makawariku na família ni apiza na dehi kawariku pio pagawha kas daritsa kazunta tapina em Cristo e pitananaku. Amém.